Thilmak chui chua theilo Taj Mahal phena thu in thup Taj Mahal hi khovel thlan in moi em mai khovel Thilmak pasaria lang phahia lania kan lo hriat thin dana chuan Taj Mahal hi Mughal Emperor Shah Jahanan anupui Mumtaz Mahalita na sa anupui chu Persian princess ni in afa song palina Gauhara Begum ashinin athitani Taj Mahal chu kumsang hazaruk som thum pani asaktan ania kumsang hazaruk som li pathuma sakzo ani a chevel building le huan moi tak tak te chu kumnga nuwa siam zo ani le bok chu kan hriat thin dan tlang lon ber poni mase professor PN Auction ale khabu Taj Mahal the true story ya Taj Mahal hi Queen Mumtaz si thana ni lo ancient Hindu temple palace Lord Shiva temple palace zo kani hatia chuti rai chon tejo Mahalaya ti ani a research ni na tangin Auction Shiva temple palace chu Maharaja of Jaipur Jai Singha Kuttata Shah Jahan khana chu sakni na soi a court chronicle bet sanama a Shah Jahan chuan agra mention ro pui tak chu anupui Mumtaz si phumna tan Jai Singha a chu sak tak thu ajiakani in Jaipur ex Maharaja chuan a secret collection a Shah Jahan an Taj building surrender tura of order na thu pani alakol thani tunman Muslim ruler Saukhan Midang temple le mention chu saka laltha phumna tan man an lo ching thin reng ani chutiang che chon Humayun Akbar Edmund ud Daula le Safdar jung te po kha mention a an phum vekani Auction Mahal ti hi asoi fia le a Mumtaz Mahal kha Shah Jahan anu pui ming ani lo aming dik tak chu Mum ul Jamani ani zok atile tatlat maile Taj Mahal ti chu tejo Mahalaya Lord Shiva's palace ti soina tho corruption version ani hatini Taj Mahal chu Shah Jahan hun ma da ya lo om to khania Lord Shiva tana temple sakania Shiva chu akra khopuya Rajput Sovin anbethin nin asoi chuti rolin New York om professor Marvin Miller chuan Taj Mahal kongkhar luilam saida om sample chu lain azir chiang ta carbon dating test an nei tangalan dan chu kha kongkhar kha Shah Jahan a in kumza thum lain alo upozok tlatani Taj Mahal hi a design le architectural omdan vela tang reng hian mausoleum ain Hindu temple sakchin dan phung ang jok leni achunga room tam tak chu Shah Jahan hun lai tang to khan lu thai lovin ain khar khip lat to thina chung room chunga chuan Lord Shiva statue lunei lo Shiva lim le Hindu temple sranga worship rituals vela tan mantrin objects om nge rin thu auction soini thonthua tanga landanin Shah Jahan khan Taj Mahal satu craftsman le artisan saukut atan bun sakvek maya achan berchu Taj Mahal aya in moi le thazok an sakle a hlovang niin an soya in makle zel chu Taj Mahal aya thil moi dang an mu to lonan an min mu po a kher chu sakvek bok amai ro chu evidence mu male record an mu lovangin historian tam takin thil dik lo le thontu po chop niin an ngai thungani chu chu ni thoma se tourist le mitam tak ril ru koi tu nia tun thlengin Taj Mahal an tlo chak chan le achan chinan hriat zom zel chak na ber alo ni ta zelani unexplained mystery of star-shaped towers of the Himalayas Chinese mysterious structures jinga lar tak mai chu Himalaya tlang chon noi lam dewa om stone star-shaped towers te son nia Tibetan towers ti le Hyang towers ti te poin an soi mai thin boka Hyang towers chu Western Sichuan province om Hyang nam ming choya phuani Heng Tibetan towers te hi engatana siam nge niang anom na mun tak chu Tibet ram huam chung Kham province le Sichuan province ania abik takin changtang region le tangpo region a omani fijan hi lai sang ten ni hloma masen siam dan le siam hun le siam tu te hriat ani ho lo ni an soi dan chuan song tower te so lir hing point ati che thei lo ni engwange lir hing in ati che thei lowa atlo hlom su le explorer Martin Frederick Daragon po khan hun rei tak chung chu alo zir chiang to ni makta ai chu song lai vela khosa thin Buddhist pui thiam mong ho po in tower history mo story mo tal po soi tur an re ho lo ni tower somna la chu tlang pang tower sakna munata na ti chi po ni lo ania masen samyo box ni chu mai baka star shaped towers chanchin chu Chinese chronicles ate chu aya there is upazoka tele western travelers te record ate po ommi a box si lo ni engtia lo nge ni ta hlom ngotang le tower som thum pani tanga ut sample thren khate chu la in Miami laboratory a thon ania chutangan hria dan chuan Tibeta compost structure ti lo tower tang ho chu kumzanga tanga sanghazariat liam ta sak to te nia
compost structure ro chu a upa fal bik hle ni tin lung le timber thinga tanga siam ani tlang pui ni theory dang dang te lo chuaka theory pakhata chuan heng tibet structure te hi signal tower atana siam ani ngai ro na dang le chuan kul fort atana siam emo watch tower atana siam emo ni mela mase chu po chu pom tlan ani le loi si lo ni apom om te chiam bok hek lo shilfiana dang le chuan tower te chu dmu ko chin chian ani tibetan legend chuan dmu ko chu khovela tanga vanram po na zom na ni he shilfiana hi asiam tu te ko tumper po ni mel achan chu star step towers an ni angin rc chuan van lam a entir mel tlatani tibet ram hi ancient legend tam na mun ania chung legend ate chuan flying machine chungchang le alien chungchang atam hle ni tin kanjur le tanjur book te hi tibetan buddhist ho thuziak poimo tak tak zinga mi ania chuta inziak chu pathian ten thilmum langtlang thei mangin khovel an ron tlo jing hle mai ni tunlaya ufo an mu thin khata pian zian en po heta thuziak hi a in ang khop mai ni towers te hi alien le extraterrestrial lam su noimo alien ten en chuan in kung kaina engthilemo tak chu a omzok te hi ni mai long mo mayan tuyaku hi Peru rama Puerto Inca province omania Peru ram chu South America khomol pui omani chiang deu zoka soidon chuan pukolpa bulloka tuna achan sing gan soi mayan tuyaku sanctuary hi oma chuan Amazon Rainforest hectare za somriat lai zawa oni asanin ka nam tonga chuan mayan tuyaku ti omzia chu the water and the air tinani masa local guide chuan mayan tu ti hi spirit of forest tinania yaku ti chu spirit of water tina niin an soini tin mayan tuyaku hi mun thiang him le mun seratan asanin ka traditional healer John Flores Salazaran amanga ama hi traditional healer chungko tanga lo piang ani mayan tuyaku hi plant therapy practice na hunatan manga anham thakal zel te tana an traditional knowledge lan sonarem changa mangboka miati damdan technique chu tobacco hinghong natural fragrance le ayahuasca te mangani Thilmak mai chu mayan tuyaku a hian lui tuisa a omnual maya chu baka hot stream a omboka chu the boiling river ti in geoscientist Andres Resort chuan aleka buzia soilang henge ni thontu a chuan kha lui tuiso kha noilam tanga ursat ni in langa mase lui nuai ponlang na ya chu tiang lui tui ursa thaitu chirsa chu a om der box silova volcano omna la chu mayan tuyaku lui atanga hlataka om ani tlat boxia chu wangin tui sat chan dik tak chu hriat chian a har ta hle mai ni mayan tuyaku lui hi fit somriat pahnia zau fit somhnia thu kania tin luidung hi meli la ya sei ani lui tui so satak maya chuan sapo amin thei vek ani mase chuti salai tak chu luidung tlon chu khana ni lova salai bi ka oma chumi salai bik chu asau bul mai ni kumtinin mayan tuyaku hian tlo tu turi sanga thin leya chung turi so chuan luitu so va mu mai ba ka asani kan nam ho traditional medical practice washiat ve kha anchak perani thin helui sajong temperature hi Fahrenheit degree za somni tanga za som ko paruk vel ani tlang pui thin ramsa le ran nung an tlak palpai chuan karlova antinghal mi azel thina khovel natural wonder zinga tel lo thai lo ani hial ome acha vela cheng theng khate chuan tui so chan chu serpent spirit yakuma ma wangania chu chuan tui sa le tui vot a hring chuak ni nan soi thin chuero thil ni theile rin tlak ani lem lowang ruzo ka puin mayan tuyaku river om novela Spanish conquistadors and Inca emperor no nungber an tha tak chan sin kha shrila chuti layan tha zo nu chuan rangka chak zong turin Spanish conquistador ho chu Amazon Rainforest chungril lampanin anvaluta mase inlaman ho nuin ka Amazon Rainforest chunga thil an vaton le mu mak tak tak te chu ha hi pinan soi zui ta chungzinga chuan poison water man eating snake le lui tui so bul an mu te po telani kumsong pani liam nuin dinner an kil hona mayan tuyaku chanchin tunma puina lo hril to kha anu te na mu to thu a soi velia Isun Southern Methodist University a geophysics PhD student ani angin rozo chuan amaina dil chu vozon chua amit ngai mu achak ta hle mai le tin ramsa le ran nung lui tui so bul layat lapal te chu chum min ang main reilo te an min ngal thoi zel thin atlang puin chu tiang taka tui sa thei tur chuan tlang kang satak volcano a om na yangai thina heat source sak tak a omangai bok ti chon ring hlel deuh ti chung chuan rozo chu kumsang ni som pakhat khan avakal ve tangeya
arin lo tak mai mayan tuya kuwa asanin ka hawina geothermal healing site atana an man na hmuna luitui satak chu awa mu chuak tanol mai le kha luitui satvak chan kha leilung chi khat kar vela tui satling luya luang lut wang ni ten an soya omje chu abul vela ro tui chu chulai leilung sedimentary rock thop taka chuan hi plu ania leilung lum le satak hikar vela luang kualin luya an luang lutani kan veins le artery sa thisen lum kan yang hian khovel po hian tui satak lung hikar vela luang omani ti in result chuan a TED speech a asoini le khabu the boiling river adventure and discovery in the Amazon ti chuin chuta chon boiling river chanchin chu awei khatna tan atar lang tel nge ni tin result chon boiling river chu humhal adu ta leya abulvel ramtela chu thingkit tu thin howin anti chereu zel boxia malak watani lo chuan chulai hmun nuam le dangdai tak chu ala kholo zo vek don ani rozo theory hian leilung sa tui luang kol vela wanga tui sat pha ta anga angai berani